Susi mo, ato'y inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Isika ati pagserbiak ko ma. Saan ka asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, Susi mo. Lerma ko malatan. Ikateman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatem ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardeng mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Umay ka. Mapantay jay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistein ka ngaminan, Susi mo. Ang awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam dito'y. Kagat-gatang ko dito arelo para kan ka. Ay na. Ando na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ang makasubsubalit ka. Ay na, baybay amday ka subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Alam mo. Kan itid mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababae. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok dayta ken ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw na pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak ka sarsarita. Kan madlaw ananak. Kita iha. Amang ano matibel at tiriknam kenkwana. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanya. Kat aklonak mat. Saan nyo ka di akayat? Katadakan ka, no asino tipilin, apakin na yatan. No kasta, kayat yun ni Susi mo apara kanya, papang? No iso ti kayat mo, kayat ni meten iti ina. Aday ta. May plaster ko, ti ka barbaro awasing masintayo nanang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine manan ti ginatang mo. Samot asyak ti matang. Kasino nga raw? Ni kadido na. Saan? Ni ngay Lirma, day amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lerma ken ka. Kanuray siyak, may ramraman nak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantararamidan na kan ka nakaw. Natar ka, maya titaktakder mo, iso a posible ti bagbaga. Mama, ti kay mat. Baalang da Lirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang nobelang lang, kaya't mo kaday. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasama ti pampanunutin yung nanang. House! Nabayag ka din tinubyang iji abroad, Susi mo? Nasuro mga upat atawon na ijayan, Lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamot nga iti nakitam ijay nobyam, Susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat na nagabroad. Uwan, Lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, Susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, kay mailiw mo Nga manya nga raot. Aganos kami, talaga kas na. Tano may saganaan mi, matibok lang minto a pamilya, Lirma. Okay. Amon, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isardang mo ti kutsi. Ha? Ma'am. Okay ka kadilang, ma'am.
Maulaw ka talaga. Ay, insanggir na mo tibagi na kanya ako niyam. Ma'am, ipangkan sa ospitalain. Saan? Gagangay la siguro nga ulaw daytoy. Iturog ko biit. Uray 10 minutes. Ay, sige ma'am. Ay, si Makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo, please. Nagsakit. Ay, wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balayo na. Wen ma'am, ay pasensyaan yun to'y balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasok to'y balayo na. Ha? Pasimento tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Uy, kay tama ka anakan. Ang mga no masulisog ka. Yang kalimay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalimay. Nataar ka ngamin ngay. Ay, sus. Amin na babay ang makakita kan kakat. Siguradong akas dia. Dami nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay ni Duna. Kay Wayne, ngamamano at istrikto mo ti amo na angkag. Hay, kitama ka anakan. No ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awang may sunggarado dok ko kung lirma angkal. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Dona ti ay-ayat ha. Agawi kay ti mabit Dona. Wen susi mo, kailiw ka una yan. Uri siya ang raud. Agkasarta kay din sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog sub-sublit tabrudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tay tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti gastos. Ha? Apay mo ti paspor, Mike? Agtur tayo di balasiw tao. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw. Wen, basta asikasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanatapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Sige ha. Uray dito yung sopa ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa. Susi mo. Hindi ka babay na kanya. Ay na. Mariknak matkit. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, atan ka susi mo. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Nadingitag? Namawang mapanagayak ko kang ka. Nagsakit matanday ta ngayon bagang. Sorry ah. Anda mo nobya ka. Ni Dona ti ayat ha. Nanamay ti biyag mo iti dinak. Nadingitag. Nakabalan nga lawan ti nobya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si Magpatgaya man tinubya na. Agkasar lang. Apay nga roda ka sa tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramidag, papang. Ha? Sino da ka di? Ni Susi mo ti masapol ko. Sana si ka. Ha? Sumar kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Anya nga hinuthot mga ibagbagang mga Lirma? O may hinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Nagiti mo iniintab mo kanya dagitoy? Jak intad dagita. No di kat impautang ko.
Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw. Bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kas tamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya pa ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak tano di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Damat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan matinagkin na awatan da. Huwag nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No, kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Sana eh. Tadi na mapalubusan, ito na ngagsubli jayay. Ay, katwa na insan. Tamaan kit dinupikutan na kadya balasang nga amom. Mayaw awanton ni Dona Nubia. Heh, sa makidin sa tanima doon na ti ay ayatek. Ay wain, mapangkakit di agaplay Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam amunak itisigod nga amom. Sigay, mabanta di balay daing sang. Wala ba? Iso ni Gino. Kasinsin mo itla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak mi. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadagiti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Ket uwan no isote ko nam, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko maagbabain. Nag-shopping ka mga diha. Anya, taginatang mo. Sapsapatos sa dagita. Uwan pa pang. Itad ko kinigino. Tarut-rutan di sapatos na. Ha? Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya dagita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amagan, no adan to manandi mo magustuhan kan kuana. Kat singirem to manan, dagiti itad mo. Ha? Ni papang mat. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ikikam ni Gino? Masyanak lang kan kuana, papang. May sadya sapatos na. Gandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha? Agyamanak, ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mampunak mo. Ha? Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyang. Uwan, lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar da. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan, lerma? Diyak kabaylan na sinaan ti nobya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di. Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kayat tibak ng anobya. Sana marukot ti ayat, babain ti kwarta, lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kayat mo tamapantay di lugar da. At damat lugan nga aramatan ta. Ikaw, kababain, lerma. Di kag babain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami. Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, taintun bigat. Mapantay di lugar tinobya.
Anyat aramidin ta dito resort, Lerma. Dumsa agtapay laang. Agpalabas ta itirabi dito eh. Ha? Ayun gayam. Ati oh. Kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kadagita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adatay saan ang maus-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay. Uwan? Kukam ton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ah, ay kat sige ah. Sikat yung makam mo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila maititad manan ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaw susarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no intednan. Di na ko mainted day jay ta sayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam muna. Adda nga tanagkinaawatan da. Diya mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya ka mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumani ng kaninong may inton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am, awan problema iti da ita. Kaya't mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Asig da amin nga ulbot. Ha? Haniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagang akas ta, Lerma. Nagadungin inted ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sabali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin inted ko kan ka. Di ka madanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait, awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Kain pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus-usar day jay. Kain dagiti kwartangan inted mo. Atoy, nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalis taak. Inlistak amin ngayon inted ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Ada mo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanyak. Ha? Ha? Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulit may subli amin kan ka, dagitin inted mo kanya. Gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumba nga sangitam. Tawan mo ti relasyon nyo ka ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga dun dagitin intad ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman nga mi, hindi kasta nga ramid mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kurso na lalaki. Tapno armen ka lang. Ngam sana nasayati kasta iya. Urayem nga isudat agdaton kan. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin na driver tayo. Saan na kaginundawayan? Papang. Saan nagaputa kurso na dam ti lalaki? Katila mait itad mo katiwana. Nga uray saan kayo pa'y langag nubyo. Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi pa mo kumaday tayo. Kasi ti Diyos manang biyanang dimngagmet anak ko iti pambagbagak ken kuana.
Takalpasan ti namidwa apan nakapaay na, di na niinulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaranggan kwa na, kat nagkasalda. Katita daw pat nga pukumekan kwa na, kat naragsakdasa nga pamilya. Alakastan to'y pagayam mo, Terrio. Please like, share, and subscribe. Thank you.